mwaramutse neza. radiyo ijwi ry'Amerika irizihiza isabukuru y'imyaka 80 imaze ivutse. nibyo tuganiraho muri make. Ikaze mu kiganiro Americana. VOA Voice of America, ijwi ry'Amerika, yavuze bwa mbere na mbere ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri 1942. hari hashize hafi amezi abiri gusa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yinjiye mu ntambara ya kabiri y'isi yose. uwo munsi VOA yatangiriye kuri gahunda y'ururimi rw'Ikidage. uwavuze bwa mbere na mbere ni umunyamakuru w'umunyamerika witwaga William Harlan Hale. mu Kidage ati: Hier spricht die Stimme Amerikas. Heute tubazaniye amajwi aturuka muri Amerika. buri munsi guhera none tuzajya tuvuga kuri Amerika n'intambara. amakuru ashobora kuzajya aba mabi cyangwa meza, ariko tuzababwiza ukuri gusa. intego ya VOA ya mbere na mbere ikoresheje amakuru nyir'ubwite nyayo koko yari yo kurwanya ibinyoma by'abanazi bategekaga Ubudage, bateje intambara ya kabiri y'isi yose, bakoze jenoside y'Abayahudi. uwari umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyo gihe, President Franklin Delano Roosevelt, yari yahaye umugisha ubu butumwa. mu ntangiriro rero ibiganiro n'amakuru bya VOA byari bigamije Ubudage. ni gutyo muri uwo mwaka w'1942 yaguye gahunda zayo mu ndimi z'Ikibirimaniya, Icyindoneziya, Igikoreya, Ikimandarini cyiganje mu Bushinwa, Igitayilandi n'Icyesipanyol. VOA yabanje gukorera mu kwaha kwa Minisiteri y'Intambara, nyuma ijya muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga mu kigo cyayo cyitwaga USIA, United States Information Agency. umurongo ngenderwaho guverinoma yahaye VOA wagiye uhinduka. mu myaka 10 ya mbere imaze kuyishinga, guverinoma ya Amerika yagombaga kubanza kwemeza amakuru atambuka n'adahita. ariko mu 1976 Congress, ni ukuvuga inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yahaye VOA umurongo ngenderwaho usobanutse kugira ngo ibashe gukomeza kwizerwa n'abo igezaho amakuru. bityo Congress yashyizeho mu itegeko ryayo amabwiriza shingiro cara avuga ko VOA yigenga, igomba gutanga amakuru nyayo yo mu nzego zose za sosiyete ny'Amerika no gutanga ibisobanuro n'impaka kuri politiki za Leta Zunze Ubumwe za Amerika itinjiriwemo n'uwo ari we wese. aya mabwiriza yaje gusobanurwa neza nanone kurushaho n'amategeko yo mu 1994 no mu 2016 akingira abanyamakuru ba VOA imyivangire ya politiki mu kazi kabo, kandi avuga ko VOA igomba gukomeza kugendera ku rwego rwo hejuru ku mahame y'umwuga wo gutangaza amakuru, itirengagije icyo politiki mpuzamahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika igamije. VOA ni ikigo cy'itangazamakuru cya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. ihabwa ingengo y'imari yayo yose 100% n'inteko ishinga amategeko Congress. ikuriwe n'urwego nyubahirizategeko rw'igihugu. nirwo rufite ububasha bwo gushyiraho umuyobozi mukuru, Chief Executive Officer wa USAGM, United States Agency for Global Media. VOA ibereye rimwe mu mashami. usibye VOA, USAGM ifite andi mashami 4 atandukanye. abayobozi bakuru ba VOA na USAGM bashyirwaho na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bakemezwa na Sena. ni abakozi bo mu rwego rwa politiki rero. nyamara akazi k'abanyamakuru ba VOA b'umwuga bo ntibagomba kubogama, barigenga n'itegeko rya Congress. ijwi ry'Amerika mu myaka 80 yujuje, VOA yarakuze ariko ntisaza. muri iki gihe itanga amakuru n'ibiganiro ku isi yose ku bantu bari hafi miliyoni 400 mu ndimi zabo bwite 47 zitandukanye, zirimo Ikirundi n'Ikinyarwanda. ishami ry'Ikirundi Kinyarwanda rimaze imyaka 26 ryatangiye gukora
ku itariki ya 15 y'ukwezi kwa karindwi 1996. Isabukuru nziza VOA n'abakunzi n'abanywanyi bawe mwese iyo muva mukagera, mwese iyo muherereye. Mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro n'ibyishimo n'amahirwe. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi. Murakarama.